قال الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Bertentu hai medagang supaya terang nasihat dagatan meteme ilmu Tuhan melainkan 6 perkara. Allah pertama pun benar pikiran cemerlang, yang kedua jemat babut bak meulang banduanyan perlela goina. Allah temayang kele benar sabaran macam cobaan yang terubah agata lebih-lebih daya syaitan macam-macam diperupa. Allah temayang kepada belanja betan ngenlo asam kadengan sirah. Yang kelima petunjuk gore nama tente betrep masa.